Dobar dan, ja sam Bobana Pavlović, kineziterapeut i FMK ekspert Fizionova centra. Danas ćemo pričati malo o lateralnom i medijalnom epikondilitisu, u narodu poznat kao teniski lakat i golferski lakat. Lateralni epikondilitis je zapravo inflamatorni proces, odnosno promena koja se dešava na entezama, odnosno pripojima samih ekstenzora mišića podlaktice zbog njihove prekomerne upotrebe. U okviru ove disfunkcije može da se pojavi i u predelu ručnog zgloba i šake u vidu motornog ispada ili slabosti ili senzitivnog ispada u vidu parestezija ili mrvinjenja. Nekad je epikondilitis udružen sa karpalnim tunelom, sa povredama ramenog zgloba i cervikalnog sindroma. Kako mi rešavamo problem epikondilitisa? Imamo protokol 615 koji podrazumeva krioterapiju, rescue bath protokol, miofascijalno pokretanje, kineziterapija. Što se fizikalnog dela tiče, radimo kombinovanu ultrazvučnu terapiju, znači ultrazvuk u kombinaciji sa strujom, elektroterapiju, magnet, hladni laser i na samom kraju, da zaokružimo priču, radimo radijalne talase i fokusirane udarne talase.